Karibuni sana. Yesu dakandi ya nyoka dakandia niwanengie watho kananda dia nyoka Yesu dakandia nyoka dakandia niwanengie watho niwonda dia nyoka ona kwima thina Yesu dakandia niwanengie watho niwonda dia nyoka. Ngaya samuthe usietwani ya Yesu Kristo itwatungia muvea ikwithiwa we wingai we munene we wawuo usuite vinya na utonyi niwekea na isi andu maku nutangia niwovoasya nutungisya mokutala mombo kangu katungisya misi ila satani unyaikitie ukathayo cha akuno kamanenga kwikala thayo nulilikana mundu nja ukamukilia kumotundani no kamunenga kwikala nila na sumbi twikuthaitha nikwithia Ngai no uwe wiweka utonya kwianisya bata wa kila umwe itwauthocha kilunguni kimwe yai ukanene na ngosi andu maku ukabuania ndeto yaku nokeyonanie wi musumbi wa sumbi mwi wa yai nitukutaya na kunenevya mwiyai tuisoma ndeto yaku tuikwatania ndeto yaku ukabingwe ndeto yaku ngoni sito nokabingwe ngosi tukula kwi ndeto yaku nikana mwiyai tukaelewe kila unena na itu utaiwe no kinenevya sitwani ya Yesu Kristo itwavoya na utunga muvea. Amen, amen. No kerio mundu onetha andu mwisi wa mukerio kamweo karibu umwe pastor wa ukwata uweni aino manyepe andu maisha ni mateso tetheka aiveo mundu utaneko unazia wiki ndu ukatsimwite mbisi akuthia wiliona mundu no katsite onzazi yaku mundu we with the bad conductor wa message ndutumiko bwake aloambusia yaloambusia ndatumika ene na utumone sana kuyekethio mundu bo okwithia imosisio kwithia atito kwendo mwana ya mikwithia wona wa mukethia tokukwatia mukosi wisibe andu no uwepo be andu me mikosi lakini ninye na utumozu nda ukwatia mukosi be mwitu twasoma na keka mutungu usukioko wa mukethia wa kima wa ivoko the whole day antieze maisha mamubikisye ba iwa vika skulu no mukethia wethe ya wakata ivoko sia alimu niambia umanisya iluwa kupunaniwa kana betrayal kana loss of trust. Amen. Kwa Kiswahili ni usaliti. Kusalitiwa
kumbetrohiwa kana ubunaniwa, ti kubunyaniwa, amini tu kubunyaniwa, yani kubunyaniwa kana kuthowa. Nundu betroyo ni uka katika levels kadhaa. Pe mundu utonyaiwa wera mbauti siaku yendeka imumaitha na withia ndenondu naku na utabia mumaitha bala we very innocently. Amen. Yani kabisa wende undu naku nda umenete, lakini wakitokulia lasalo onekaba ekwasya onekaba na mundu imwenda mukwatia sasiana oiwa mundu amwia na umukasema sama kwa cha, lakini ndumukosa katikati wa saa mwanza na saa kenda. Yani withia wende sikila kiendeka. Ebukuni ya Samueli wambe kilungu che 15 kwambia Musoa miongo 3 nasha ni nene ayuluwa kuvunaniwa kana kuthowa kana ilanta mbitroyo kana usaliti kwikwa nai kana information yaku ikwendeka bandu itumiwe nai kinyume chaku, kana availability yaku ikwendekania maitha ni kana maseto score, kana andu makwiwi yawo nokethia ni mamanda matonya kuminata. Nundu mbitroyo nyingi kana kuthowa kwingi kana kusalitiwa kwingi kumana na mundu munyanya wa karibu, mundu waku wa ndani na mwikala na sianake ibatonye kokethia aisa kwaku anyusa kwaku nokethia mwinake nukutania, lakini ngoo yake ndini ndi utania. Amen. Sorry, twasoma Samueli wa Keli, pole, Samueli wa Keli kilungu che 15 kwambia Musoa miongo 3 pole ni nasi Samueli wa Keli. Yani pe andu withia mundu ni munyanya wa kupyo, lakini ndisika na wa amanya vesi ndu kadhaa ila ituma mundu atuika munyanya wongi. Number 1, mundu no atuike munyanya waku ni kwithwa ndena mundu ungi bakubi. Amen. Jezeka na imuiwite ya nundu ndena mundu ungi na uwe wivo. Ila statement ya Gen Z tunanjua wale munataka, lakini sisi ndio tuko ya nundu ndio wewe uko mundu sio ituika munana waku chakeli mundu no atuike munyanya waku nundu wa faida ulokwa taku mabalawi no atuike munyanya waku nundu wa faida. Na kindu cha katatu mundu no atuike munyanya waku nundu wa kiloko expect in the future kumabalawi. Kwa unyanya ukosi wani shindu tofauti. Na be mundu gutonyo tuika munyanya waku kindu chakana ni kwithia ni mutuanie, ni kwithia muthuku makambuni ni imwe, ni kwithia mwikala upload imwe, ni kwithia mwenda wiani na matatu imwe, ni kwithia mwenda nasha pala mume awani ngali kwatuka mutembea hapa nduriski imwe. Kwa upe shindu nyingi le ikosi au nyanya na makuli ala tutekula shanimwa. What brings a genuine friend? What causes genuine friendship? Unyanya wawo umanana chao, uwana asa wawo umanana chao, uitu asa wawo umanana chao, ushirika wawo umanana chao, mushirika wawo asiawani chao, na pasa wawo bayo ni wa mundu asiawani chao. Hundu bea shirika mendete pasta nundu wote diola makwata akuma kwa pasta note dio suka tilika kanaka kwata o the same utedio bandu bangi pasosyo atuika mudhaidi wa satani
na pastor sio atwika useless na itu mapasta be ashirika withi ya munduni mushirika wa dhamana nundu wa kila pasta ukwata akuma kwa mushirika ukethia wasisia future ya musi wako ndomiene ukethia wasisia wethi wote wosiana ithika athiba mushuka athiata ukethio unindu wene mwiyai ni wewe tekio chango yako na musi waku nukungama anakiasu kuona manywe matwika useless ngainuku mabosia di manyaniki be kibeti kingi mabinda maingi au me maikodha kuiwa wito ndi manyaniki mwine kwani ya kitheka na brothers sha muime makitite okonispire mamubene kitheka na mabangite already onaima manzite muthoi na muthoi no mutui wenu menda mamube na mamuthoici tondu yoba ngai wikala thayo kitheka chuke ithowa na muthoyu wina mbesa kwa kilungu cha meyina ethi ande umbula ndakethiwa ekia silingi manele mfuko wake tondu yoba ngai wikala thayo ngai nukwanangania biashara ciake na ukwati wake wonthe eikiwa makwani nundu wako konispire kwananga musi wene sitwani ya Yesu. Twasoma ndito ya ngai ila ithai na nasya twenda usisha yulua kubunaniwa kuthowa kwinzi wa dhima kubangi wa kikuwi thayu withia nutembe tiu na beandu matalite matambia maku nimesine saki kasilaka uendete nako muthiani kiku na nimeyumbanitie kuhakikisha kana ni wathela na ninasya pai mundu onomwe obunaniawa ni mumaitha uteethiwa munyanyae ala onthe mabunania andu angi mamabunania methiwe anyanyae moma karibu ukethia mundu niletawa a close friend, a confidant. Davidi muthonyomwe akia aishe kethiwa ni mundu ungi mwiyai no kumisha lakini mundu waiyeli wakwa na tuambata nake tuendete kuthaitha twathi nake mboya twatulia ndu nake tuokilia moko nake tweka ila shitwa yaku nake nundu. A prayer partner is a confidant, even sometimes more than your wife or your husband. Nundu prayer partner ni mundula with the aesi mabatala mengoni, nula with the aesi wiola wingoni, nula with the aesi maundwala maito membe wakunala wishilite. Usuni wa prayer partner Davide asya nithoiwe Sabuli kilungu cha 5:5 kwambia musawe 12. Yani katika andwala mekala thai ona Yesu Kristo ebo paye mundu wa habiti ya betroyo ikaumuno tandabiti hata mwe Yesu undu ndabiti betroyo yake yambililwe ni anainya amini yambililwe ni ithe
betrayal yambe ya David undu David ashawa culturally itheni wa make sure ni waikithia David kana weti wethe haleluya napokwenda kuweta kaona kwa yani yes ni wa make sure kana David ni wa manyanye ndia huyu wakwa lakini ndia na wisi mutume wa mwana atuiye peshindu iten dispute anatuiye kila kana ikesi nyake na baadhi ya dispute about nyakana indi be makulio yuluwethenu amen uluwethe yana akunanga swali mama ya huyu ni nani na utasikia hiyo vita lakini utasikia vita natoa vika kwa basi baba ya mtoto ni nani mama ya mtoto ni nani kila mtu anajua lakini tukifika baba ya mtoto ni nani wanasemanga ni mama anajua nisika na story hizo ya Afrika kwenu mama ya mtoto ni nani kila mtu anajua lakini baba ya mtoto unasikianga ni mama anajua sijajua kwa nini kasikumia wapu lakini tuambe kana na bau so David ashawa eana ana inyamake maituma matioini itashaka una musumbi Saulo David atumiwa akaithia tumalondu tweta wa mwana inyola mukweta wata binadamu Eliabu asiaitu londu tuyana atuita atutatu undu ila David waendie atumwa nithe kuya kauni ila wewe David yokulia ulokuwa mundu akanecha ndio musome ya mukulia woka baki laki mbele chako tula tulondu tutatu twane ututiye na yani atwikithiwe mwili na kwana na kithio cha yuti kana kala kashawanda wa mutwano kanenga uya wako ithia malondu haleluya no wando na Kristo wangai watwikie Shepherd no wando na mwe Yesu Kristo atwikie muithi lakini ti malondu ama ground atwika muithi wa ithia yangai nundu ithe wake wa musiati Yosef haleluya yani ikacha ndia inatei na yu David eano mundu wakwenda kuithia lakini matei manga ima mwithia na David ila wokia bikakauni atabwa beno weshekano mwana inya amukuithia na atanaondoka musumbea mutumana David au kitaka wa mumu na David ila wa yengoliathi anewe kibeti musumbi Saulo na Saulo amunenga kibeti kila wa mwathite chambe asyoka kinenga mwanongi yani David has known betrayal more than peace. That you and David wausuye betrayal kile binda boka breakthrough nene ashaishua kila nilie ni baumila kubunaniwa ni baumaliwa kushoti chenjiwa na bea na asa na etu asa na buko mimanga ina amaito na ndumeka la adhaiwa kile binda uona tawakilia kile binda uona ukilio tawoka maundu moka amachali uka ukuibawe ni mwanake nendi mwasonga buiswani hata mutuana aisho kaitwa your friend David eteleonewa kibeti ni musumbi ni chasioki chanewe mwanongi na musumbi amuruka na David yesonewe mundu mukongi inishendo bula wadhito ambe na kio na esio kuatekana esu imbibilia ijoke tumi iwa ile kwa sevi ndade usoma Biblia ote umanza message yani wambe usoma with enumisi haleluya kusoma Biblia kumimanya na David maumabau niyo musumbu wa shokinge abangomua na theni matei manga imakuya David na David yesotwika musumbi na David katika ndwala wayite mamuthiukite pai mwanake umwe ulawai muthembi wa David yetawata Abiatha haleluya Abiatha ai mwana wa kana David na Abiatha maumanisheba
Davidi na Abiatha muthenola Davidi wasembanitwe ni Saulo na wethi andena liu na asembele kaluni ya mwiyai na yethi ya mukate ola weta wa bread show mukate wa ikalawi yeto wakona ni kana kwanga iko yinza na kuma Davidi haya mukate osu mwaliye kuweta mukate kukithembe ukwithi atuita wana Islamu na nani Islamu na aindi matuita apanya wa kanisani meta mabasi tu maskini kama panya wa kanisani na hii pastor withi ya kwetu kanisani kuithi ya wali pastor ndiye anaitangwa panya wa kanisani lakini ibinda ya Davidi wayuthi ukethi ya kimutu Davidi mewitenza esilapa na wethi hapa ikindu kingi na aneola mukate haya na asio kayingi anewe eya muthembi nienda ula ubanga wa Goliathi na anewe ubanga wa Goliathi na Davidi malika kithekani na ila Saulo wasembanitie Davidi ila wokiamana kana Davidi nunewe liwi muthembi etawata muthembi uzu sikumbuki njina yake ila wokiamanya kana nunengie Davidi liu na ashoka munenga ulobanga wa Goliathi musumbi au mishe mwiyao athembi moawe on the pshu nemekuwa wa kamwana ka muthembi keta wa Abiatha pau nibo kabonoke na kasemba nela kasembie kithekani kathikula kwi Davidi nela kaendie kabika Davidi akea ikalaba mwena akwa nundu lo kumanza thayu waku no kumanza thayu wakwa ethi andakambua ndakakuwa ethi akambua akakuwa na osa kamwana kaeto misingi ni othembi keta wa Abiatha Ahimelek yuwethe Ahimelek ni wethe ya Abiatha amen so Ahimelek ni wawanenda Davidi ubanga wa Goliathi na munenga kimutu kila cheyitwe chekala numbani yanga ikita ile kuiwa ni mundu na itina musumbi amanya okakwata Ahimeleki amua na owa thembi alangidi kamana kukaponoka unundu onothuku kaingi vata ve mateimanga imabonoka shambeo ya mulungalu onochoka ingi vata ve mateimanga imabonoka shambeo ya mulungalu moala moa iye na mayama na kanabeka mwana kaponoka itangasa shitwani ya Yesu Kristo ona mashambuliano mako akwata no bakabonoka mbeu ya ngai no bakabonoka kindu cha ngai ona makwete lako na shonde mwitu asana ukabonoka ona mateaba bakedwa na mumo wakubonoka na mumo usuni wangu nenea ulotu maamundu akilia bitroyo binya noka kila mwingo yongi na Abiatha kala na Davidi Abiatha ya kwa Davidi makoma kithekani na Davidi mekala yimani na Davidi masemba na waeba mwana Davidi Davidi amuye ala meushima thayu wako no meushima thayu wako kwa tuikale bamwe na Abiatha ekalabau na katika nyanya alangi manda Davidi katika ataimake bai mwana mwa weta wa Ahithofeli mandiko masya utaondeto ya Ahithofeli andivaisi yake ya Bwana atawanenwa na kuningai haleluya aishe Ahithofeli akwia wa mukulio tao akunengae utao ukethia nitangaiwa nena naku haleluya Davidi aishe Ahithofeli utao wake yani mwana uswa ya uta
wethi awa bitukiwa na David ekala na Ithopel na mekala nyaba mwena mathukumana na wesa kwithia David wiwi anesa wani ya Ithopel wani ya Ithopel twithi kauni na tuisilaba mesilama sioka no sindi watu ikathi kauni mayaenda no sindi wethi awa wiwo abesobi kabandu mano moa David ito Absalom ewe wako ma na ewe the ate utongo sianesa na ewe haile openo the utongoi na mudhenyomo Absalom ambi yako inisaiti yandu pole pole olondu makanisani kuikawa olondu mapasa ma-associate meka ukwithi aweniwe paso basia lakini ite pasendi ya shirika methi ya mayu associate pasa kano kuwa ya mundu umwita mwana wakuwa abeba lakini ukwithi ya manosu ni ya Ithopel weni musiopio ni muipio lakini andu onde akusisha kwake nichoko tumona ikuwa useleke wa Ithopel ena associate pasa mabitu kanana pasa wake aibingu wa kanisa otao nisu pasa wake wi nundu ndeba andu wangi utaba ni obo andundu ndeyete andu ekala maisha mo poison andu ala wiklia ayito amatongoeshe withia no abingu yebau na imeo kaine moni balanga iwikala na ikuwa mundu utengai kwa tia Ithopel ikuwa rebellious brother ikuwa rebellious sister kuita Ithopel mudhuko miwangai ikwethia mundu sundane musiai wake wabeba ndaya ndeza kunenda hata mushirika na icho kitu miona wishi taoni na muno kuukamba pe makanisa ashirika methi ya under juris mairusi twe ukinya conference yende taoni Yesu nundu moti ashirika ingombo sia mwene Ithopel athukuma mutabania winabeba wa Ithopel ekalana in security na tabania langi on the town ilawi na shirika mekala matishitu otishwa ukithia mekala mekitwe ngia matelemetu otelemu yani ukithia mwitu asati umunatha itha na kesoba ukako mwana asati ukako manana ke ukithia abu hata wakuniwe onindeke kabisa ukithia mwana asati abu twakililia tembetu whether it's litanziani andeke ya mukunioni wa we could end what is happening no kethia no kila kindu my pastor wakubiona akuenomba kama ambe okulia pastor meusia mambe makulia pastor kananga iwe ise masi yaekana kangi ndiye zako ya mungu ndiye zotaku yani ukwilia ayukwile kwangeleka ningi you Reverend Chief ndambi ya conference ndakwambia conference ndiambi ya wachumo na you ayukwithi ayu ni mwiki yengea aimuyai leo dhibau ayukwithi ya kwanza ngwiki atu mikutano tungi twaku katika ni mkwati insecurity su Ithopel no ukaketha watch it and mark my words ini zindu muhidukisi yake kama mwithi hamaki sungu lakini hidukisi ona tuithi ba samwako imwasa muno tukosa kona December na batie leo tumitu vuthu ukewa mundu akaya undu peposu Ithopel aendie mandiko masha not Ithopel Absalom ekalaba yako elangitini na nundu mwia wasya wakomanaka na kama musumbi ukwamba kukae na mia maukama kwendo otulia ndu Absalom meme hapana nithi ya brother weni kila hemu kulio inabata mwao hemu ya ninekwani akitheka baili na baili hemu ya winekwani ya kuninjenui lakini udhuku na kethea kwa istumbisi onanda kuidhukisya onanda vikika ona mapasta ala mea shirika hii pasta ndeza kuoneka nunkwate ndoneka Absalom asyoka osa mubaka thembi Jesus alama ya thembi methe onamo mambe train David na shimbithi siango ya David ila mainasyo maimaumesia Absalom na ataiman David evo undu mind eli ala very critical evo Ithopel makola David bate undu na meka ata
amabitisha mamukola nundu mewa mendo na new move, muondoko mpya, musisimuko, mutambilie mweu makola ndabiti na Ahithofeli atongoesha kikosi cha advisors na madhi kwa Absalom, na Absalom adhi na apangilia kila kindu na ombania na eta athembi na athani na moka mamwitikisha mauta aminethe etikiwa mauta matheu mangai etikidwa ne athukumi mangai, lakini mateo manya imatie ngai ni kana aende akatopu ithe na Davidi akwata ripoti na ewa Absalom iwetikiwa mauta na ewa muthembi wa kulaita fulani evau mwathani fulani evau atala nilua ala meko na ewa na zaidi ya maundu onda kila chomu pio ni kana Ahithofeli ni wa mutai wa Absalom. Davidi ekalio hasya tusembei tumeba hamethi Absalom asiukite imwana wako ini mwisi na aukanu kutua na amea tusembei atana atutuikanisha Davidi akati ya nishanu make ameosa kila wosa tusembei mandiko masi ya Davidi asembi atekite yatu asembi wikite leso mutwe yani asembanitwe ni mwanae nundu mushaimu indo kitana mwanae. A wise parent will run away from his son or daughter. A wise parent will not fight with a child. Davidi abwika mutwe na mandiko masya na mambata ateki atu oi hakinyete za nyagi Davidi aiite medho imabititi opita aiite kuya na ndwala onde machangali chake undu aleiwe na ndwa ingi ati watu mundu tubudhu Davidi aendete aiite na ndwa sionde kila mundu abwikite mutwe kila mundu aiite nini mambatite kima disika na waambata kima wimunu ukuita kamusiko Davidi na keimangai, but they have already been outnumbered na fuasi Absalom alama rebelli alama akola mwitiki wa mauta wangai ni aingi na itumisho siya valid medho ni mandu lakini tia valid medho ni mangai. Accusation is sure kuhusu Davidi siya medho ni mandu but itia siya medho ni mangai. Usu Davidi amechoka mundusu aswaye ikalaekite yatu lakini asembete akinyite nze anyama kukuthi nutemeto imapia na mambatite kima Biblia siya mambata nila mamina niene kima nikana mathe oi nikana mambiyothe maendete atabwe wa yu Absalom yukite na aite uite ndaya nambo mana ala mengaliko yake nundu wipasha iwikalana shirika kanisa ni meke nyume chaku na nduisi wimutongoi wikalana ndukambini ya kumeke nyume chaku na nduisi na withi amesabu interest ala meukukita na nduisi wina biashara yaku iwandiko kwithi ya adhuko mimaku ya modhuko manamo imosi wimundu ukumenete na masabi ya interest shake ukwithi onoke dhimboko bandite no amanenge ndawa yako umithia mboka syaku na mayuka maivuva withi ya mundu suona noeki indo syaku sumu ni kanaye anishe kwenda kwa uyo kumwiaka mosa kwa uwe Davidi ndaya nambo manya kaiki na tethuka mbili asya mambatite mundu mamu ya musumbi na Ahithofeli numwe wasami Absalom ewa Ahithofeli ni uendie Ahithofeli kuya ni wakutethesha Absalom usami ni wa musami munene Davidi akunika yingi aya mununundo ila wasisha amanya ethi Ahithofeli nunde ile ethi Ahithofeli ni wendie kwa Absalom amanya mota walo
no kunenganeku mota osino mubakameti kilike David aya na ita boya mboye mwe hasome mwe nyene ngukwisuba amuya mwe ni boya utwikidie utawa Ithofel utumanu nundu maikona ya kwa Ithofel utesi Ithofel ni wisi vinya wakwa na ni wisi wonze wakwa Ithofel ni wisi kiliko chakwa David ashotongo yundongo asyamono ose witu numa shota obalave Ithofel na edia numba dukiye nye eyangai God I am exposed. You don't deal with the betrayal by confronting the betrayer. No. By confronting the betrayer, you betray yourself. With our mwongela vinya. Now with our exposed weakness. Betrayal. Kana kubunaniwa. Amen. Kuisobiwa na kuikala na nyanya umundiscuss. Pe munyanya usobu betrayal. Hallelujah. Baye and device utatua betrayal. Nundu betrayal is a spirit. Kubunaniwa ni pepa. Wa itomo na pepa wakwithia ya mundusu ate kutunga mubea na ate mwikwa wanesa na wasisha Bibiliani andwala mama nenji betrayal na makaumala makiliti ni unenge example ya andweli wambe ni David lakini tuamba ukiita Yesu ila Yesu wamanye betrayal yake ulondu ibangitwe na amana mubakonoloka musaliti mandiko mayasha Yesu ndiye kuwa Jutasa pana onanda muluje chamani chake onanda muluje ministry ni yake kalie na ake mwakanda kika ya mudhia na ila Yesu wamanyisa ni wathengea ndiye kuboya nikana kwa tebinya wakumianisha na kudhoua wakumisha betrayal nundu wae moboya mboya siaku nebinya wabunani wakwata wani bitterness ukwata wani war na ukwata ni kuibanisha Yesu ndiye ngedisemani hapo ya asiasa edibatoonyeka mwiye imbetangie betrayal edibatoonyeka kikombe kiki betange na mwiya tiundu ngwenda indi kwenda kwa kumwiya ikwikike. Hallelujah. Hasetiundu ngwenda Yesu Kristo mwana wa Ngai etisye utethio kwa Ngai anewe vinya wa kwendua betrayal. Hallelujah. Amwikailie mwihai Yesu mwene na edhowa ni kamundu utonyo kwatu akasianga neumina nako lakini aiye Ngai aya atatakuya amanyiwa mamutethesye mboya niwisitimo mabunaniwa amekala iba mboye hadi mekoma atabyange atatu Yakobo Yohana na Petero kala iba mboye maikoma Yesu aidia iboya na sauma akiboya aboya mandiko masha mubaka njasho yake yutia ya tui kama lobotomanda kame nela wake udhela vinya mandiko masha Ngai atuma mulaika oka mwongela vinya. Hallelujah. Ongelwa vinya wanywa kikombe cha betrayal wasalitiwa bidukisi wasalitiwa no kwithia we mundu wa papa nduwe ndua kikombe cha betrayal bandu ba ukimina icho kikumina kandongelele wabunaniwa na uye makwiti Ngai vinya wakuyana
go through bandu ba umina kikombe cha ubunaniwa nicho kiumina kwa Yesu aboye anewe pinya wakuyana. Haleluya. Na sawabika na Yudas oka amunenga kithuiwa na Yesu amukulia Yudasi wambunania ona kisi kichoka. Yudasi ya mangotole nda yako atika nilea na utandu Isaya ya Yudasi utadu kaungu ni akelelewe kombita ndia nesiye kwithia bamu tukenga veo mtu tabasia inisyokie ku Yesu na koke niwise anasioka kuya kwa thembi amuthocia na amaraika yuni muyewe kuthula imundu kwamba nai Yesu akunwa Yudasi ena ilungusia betha 30 bamu vuko witnessa achi. Haleluya. Nake Davidi atabua kana Ahithofeli ni wamuruka aisi apo yasi awaite wambatite ashameyoba ngai ui wa Ahithofeli wonze ungeukse utwike otumanu mutawala okunenga Absalom maiketi kilike. Amen. Na Absalom andivaizo mwa Absalom yetawata Ushai na Absalom eta Ushai na eta Ahithofeli na amea nienda mundapye undu tukwikana nethe yakwa niendo minana nake. Amen. Ushai amwea tuumilaba tuatie museusu tuthi tumukwate umuwaenewe nikanone wendaya. Ushai anengane utawa maende makwate Davidi Absalom amuwaenewe. Absalom asia yes eta Ahithofeli amukulia Ahithofeli. Ushai ambiona nona ala kwete utawa wako. Ahithofeli amuye musumbi kala tene na tene na amuya ndukata teothi kauni. Amen. Ahithofeli amuye tuma andumaku makau maende makau kite na moa enda Davidi nemo ndukathine uwe amuya ni wisine saki ithe yaku Davidi abwana ndubanga ya beno ciana ciayo amuya ndukata teothi wathi nuthi kuwa wakauni wenu wotausu amwe nundu imusumbi ikalaba Yerusalemu lechas kalimaku maende kauni wethi umwaba maima kaukitenemo. Ushai na ake amwe kwithia wimeni kwithia wimunati kwithia wimunoma noma si noma kwithia mimi ni noma ama si noma kwithia fire na kwithia noma ni uthie uwe mwene wa mkwati Davidi amwe abubonja siri uwe umuwaenewe. Lakini Ahithofeli amwe ndukatate ithi yaku no mwisi twabika kaoni na amwe ethi wa mukali tandubanga ya beno mazuimayo amwe ndukatate na nundu Davidi waboyete ake amwe mwiyai utawa Ahithofeli utwike otumanu. Haleluya. Absalom aleyosu na ndamanya aulelaki aulailiswe na mboya betrayal in neutralize wana mboya. Haleluya. Kubunyaniwa kundili wana kuna mboya kuindili wana kuna kinene kuindili wana kuna kikao mboya niyo ndili ya na betrayal ndi nyimwewa no manye mandiko maitie utawa Ahithofeli ubwana deto cia ngai mundu aneno nake ni ngai ila Absalom waendie aimanzana na Davidi. Amen.
akililwe binya ku kauni nala maina Davidi maidi kauni ukomana na Absalom. Davidi akwenda udhima amuya aiye musumbe ndo di kauni hawe mamwe musumbe ndo di onake wendo di aishe we komi okomie wando di kauni wawe kala ngomeni ikala bungu ungani mamwe ya nundu twai kauni andu asuma kuona weju kwa kukua kwa ni faida munene kuthonoka kuwa asikalingilie komi wandu kathi ikalaba dukathi kauni wani evide na amwe na kuthi kauni wawa ukethia wabo cia ta Israeli ona kutuika nusemba nitwe withayo tawe kale wibo amwe tuireti tukwithwo nde ethi okoawa twathela na Absalom alika kithekane na ume make amanze Davidi nila walikie itasia Davidi shandilu nake akina Abishai mamurisishi kau education wabiuba mwana usiyo atorokete asembete akuitwe ni mbalasi. Absalom aendie edhi ya muti wa ina makeli mbalasi sembete yo ikuobela muto wayo wa Absalom huwa walikia Absalom atiwa ninginite wakwa. Haleluya. Ni wetu ni Ahithofeli ndakathi akoai wa kauni akwa na yu akina Ahithofeli ulame imekwatia ni wakwa ndevo. Amen. Biblia yasia Ahithofeli ekieta Yudas. Ahithofeli aendie Yesusia. Hallelujah. Hallelujah. There is no amount that can give a betrayer reason to live. There is no sorry that can permit a betrayer to live. Utana saliti mundu with a whistle musaliti ndekaladhayo. Hallelujah. Musaliti ndekaladhayo. Na musaliti onanda kwa hata wana ni moko maula usalitie. Ubeba wa usaliti uwo mwene uwo mumina. Iba Biblia nesu yaku Ahithofeli ila wewe kana Absalom ni wakwa. Amen. Na Davidi nasumo metengomeni masiokete mwana usiyo isiendetela ayowa nake Yudas Yesu amina na ukwa na thembi menuka kila mundu asioka kwake ekaliwa asia nivunanie mundu uteithitio. Ekaliwa mwene asia nivunanie mundu uteithitio na akuila mbesa asioka ikaluni atwa ya thembi mamu ya potelea mbali watu pokei au mala ayabi kabunza wethia mbesa isu ikuika ona project ila wabangite kuika wethia iyekika au kasembete echimbesa bwie kaloni na asemba enda nyumba kwake ayalikela nyumba yake wikalau wethia ndikalika. Biblia yasia osekanda akanjitia kitanzi ayobelele kialani akwa. Amen. Kila wona asaliti mayekala thayo mwingi ala mekala amwe mekala ni kwithia ula wasalitiwe ndaboya. Pastor yu ambio taba ni obomo ndaba na siosu ila wona mundu aikwika kindu odi isobya ngewayo obungu aikenga muhimu waikukola na imutwaka na itwa munyanya ni kwithia ndwandilu na betroyo mbe wangai wa mipackage mbe wangai kwa ground mambo mbandilika. Edha Yesu mwene wewe ukethia weniwe Yesu ukethia we yundu ngwizeniwe Yesu wethia we yome azu moa Yudas obaya matha mukate na asia mundu kambua eba
Withia wai ya umeangi mamu sideline kana mamu kana kwazi ndakambeleo kinya kanisa ndakayetekelwa lika ndakaukae mboya withia waisu. Lakini Yesu aishe opamwe na kuthowa peundu ngayubangite asya kwangu itakuwa kama ilivyoandikwa, lakini ole wake anayenisaliti itakuwa heri akuzaliwa, because that person will have lived for nothing. Imagine undumela yonde Judas Iscariot wakonie ati yonze atuikie nothing, yani yediwe kabokeli ya ndasi yao nundu ndona reward yayo. Peki ndu chobungu Judas wanenie kuhusu Yesu aye akitio kukundwa bala Yesu kwatikania oawe bandu bateandu amengo mutwa umundi twithia wanamboya ngethisameni na vutu enda atwithioka kwa ubeuma anenga ni information yawo ndeno bungu onoma naye wako information isu ilungusia fetha ti na meokai na meatwabika umundi ndio thio makethi asuangi ne thio kethia Yesu eweka ndio maneonze kithui nenga Yesu eweka na moyo langu nenga kithui yosa yusu na ayabika anenga Yesu kithui eweka. Kama unaweza kusimama usimame. Betrayal is very painful and costly. Na niyo waitandwa ingi muno. Na niyo you are trust ikusa permanently. Vandu bako tindo kuya badala ya kushinda ukilia, peleka hicho kilio kwa Bwana. Vandu bako tindo kuya na bako tindo omkolesya fulani ninye weko tanisiano David eye mweyai utawa either fell when they twike bathe nake Yesu eye mweyai betea kikombe ki ndasya mbetangie Yutasio David ndasya betanga Absalom aishe uwi wa Absalom utwike otumani nake Yesu eanga imweyai ethia ni batonye kambetea kikombe ki na ethia baitoneka kwenda kwa kukwikike ethia no mubakanini mundu mwe ndasembanasya nola wa mubunania undili yana kubunaniwa. Amen. Mubunyani wa mina na kikombe kiu asabi wa chake immediately. Koti ndo idhati ya mundu nundu uwasiye muhimu. Koti ndo kwa nanganzikasi yako. Apana, muripoti kula kuingi inoma ya kanisia. Mutiuzu uka mutabika muthenoma. Katambanga kila mundu ene akatabikwa muteleme na kutabikwa kwake kukethia na haibu na wo na asara na majuto maingi muno pio. Lukako leo tangio mundu wakithawe mundu wabundanie in fact nuna anuete no kamwa kweka nau kana ndwe mutangi boya mbwetu na kwa siamu ya Yesu inaumbulana isiakwa andika sito wako ebukuni ya thayo no inenga wikwatio wa thayo tathela vosi ya ngoya akwa no ingia kisia sitwane ya Yesu ninaboya. Amen. Nienda tosio ndatike muka na ndatika ili na nienda ukono singo ya kukula kuimwea nase tosio ndatiko imu nokia mwe ya unenge binya wakukilia betrayal binya ukemwe au nenge mumo wakukilia kubunaniwa binya kubunaniwa ikwikia itau permanent
kubunaniwa ikwikia mundu malanga akatuanamo malanga lamu ya Yesu wekiwe ni Betroyo ono mundi aike kibelani chosumbi na malanga lapa ulowekiwa abikie bandu asya mundu anawibanda kana masi undu nina malanga mamu ya Yesu mwini wako indo kaboyo mwimwia iningwendo tedio waku yoba ningwenda vinya waku kilia kubunaniwa wau kilia kusalitiwa na Betroyo vinya nietelete niwe mundu kwa shamwia inienda mumo waku ala already muisilite kikombe nichu umye medo maku kula kuila webunani ndil ne Betroyo neyo ekana na Betroya will be dealt with at another level. The heaven will deal with the Betroya. You have one responsibility ya kunikumwia inenge kukilia nenga kunywa kikombe kikimbe wako boya mwia unenga binya wako nywa kikombe na ukilia umwia inenga pina wa unywa kikombe ki na kikombe kicha adelanga umile nina vinya nga umile nina otonyi nga umile nina matei nga umile notonyi nga umile nina vinya Yesu aisha sambetangia na edhi hapa itonye kanenga vinya unywa kikombe ki Yesu Kristo aso David aboyasha mwiyai utawa idhove ukedwa wiu tumano matuni mbambi salo na nduasuonde alama Betroya na maketi anga ibinya ni makilishe yoba tunge membe wako benandu mazi Betroytwe benandu mabunanitwe benandu makililio likakide imani benandu makililio sembanywa mwia ituongele pinya wau kilia usaliti vinya tunenga mumo ishitwa ni ya Yesu Kristo ukaboshe ngosha ndumaku ukaboshe malaimandu maku yoba wingai waitu na wimusumbi wa asumbi wimwia usu yetei na wendo wishandu na dhuku including atabania nye mwene beumwa wa iyenge waya mundu na ambe yayo ndia ameosa mewangai kinina na mewangai ambe waya mundu na anabindia disicha uchesio mukwata etina wala ikimwaka omwe amanzi ola mundu amwe Lazarus yambeye 1 2 3 4 na ndika amukulia na akiola watabi wetekilie kilata bwicho chahuo ndia makulia naeka nundu no wiu misie ndwisa Betroyo onusa kikombe kikathela ila Yesu wamina niacho ula yutasi ni wawe wambe kwasya ni bunani ya mundu ute vitu inikenganie. Haleluya. Aidopel ila wonienda abiti kila memuse ubisi aisye inguawa na atiyaka niyowa ikeze kuwa yuthina with yawa alama ikia ubungu wa alama vunani yangi umia muno itina wala mavunani yaboye go yake yaboye na ndumake maboye ni wotia wanaitau na ndwisothi kwa mundu umia I'm sorry Satan tikula kwa Satani mwatu wae nake tonyo thiku ya mundu beke Satani unandikite ethia nuna ulikite iwalikie na kalika inge na inge wa mundu kwa zina alikitwa Satani tanisia nake pyo Satani akamulika inge na inge ethia wa mubingo ya mwana wambe ukamubingo ya yenge hu isi ndu situ hapo na pia ndu mesi unena ukwidi onoka yelesia ndu ithukiwa kila wanene icho choso ata final so ukitaka kuweka no yunga mote no yasha mwiya yenda nukabuani kumboya yakwa muthenani ni mwiya kuongele pinya okilia Betroyo. Haleluya. Na chamudia
payi mundu onoma withayo ethi andu athogwa ethi andu asalitiwa ethi andu abunyaniwa na withayo withe wisi no ukabunyaniwa. Yani chui kikombe cha mundu withayo utaepukana nacho. Amen. Kani tuongilile kubunyaniwa ni kikombe cha lazima kwa kila mundu withayo. Kwa hiyo andu abunyaniwa withe wisi no wibunyaniwa. Amen. Na ethia ni wabunaniwe na watoboa withe wishwa kubunaniwa kuithela. Isi untu anya kuikia kisioka ati ai nyaka kombe kuina amina ni yako ni sawa. Aiye ni kindu continuous. Okay, ethia ndu endo wabunaniwa maisha ni maku, never make any step of wrong grace. Wakwama no kwambia usioketina nduka abunaniwa. But ethia no utabia ethia no kucha kuutuka usongete nambe ukathoa. Hallelujah. Tangila kubundani wa kuonze na mboya siakuyana withe wina mumo uku sustain period inesu ya kuthoa ya kubundaniwa ya betroyo katika hiyo period ya kusalitiwa. Kuombe neema ikutoshe ya kupenya. Hallelujah. 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 Nienda sani usitu muthaithe mwiyai na ilungu situ siya 10 na nzembo. Amen. Kila mundu ndose nzembo siyakuya wena unzuvisitie na kwa netelete wose kawobi. Kila mundu wasa nzembo siyaku tuke mbewa ngai. Hallelujah. Umundi tuinami ya nondu ndetia dembo ya manata ndakuyatumie mbesa cia kuiva program umundi niyo tukuiva. Amen. Onakui waketha muno umundi vanda iwaketha muno umundi ni muthenya wa ubanda obu katikati wa kusalitiwa na kuthowe na kumuya mwiyai sapotino ngumia ya TV ni boya isha emumo wa kuyana wa kumianisha na kubunaniwa. Ni boya isha mumo wa kuyana na besi ethi andu ina cash na besi screen ini isi TV ni ethi andu iba akiuma kanone ethi au yoba akiuma na mbesa siaku si simoni mbesa isu siaku no bo ukonivati mwitwike nzembo. Amen. Kana tukesombe nyendi na nzembo kila ni na chirendi ngato nyombea wako yakwati nzembo imusala yumbesa isu siaku no bo imwe utwike nzembo nisio utwike nzembo ya kumumesha mwiyai no kwasha nayo numya kondo wa kilungu na amini kei kilungu che 10 nayo numya ni kondo wa TV programu ya toteria miaka mingi tunafikia mwezi wa 5. Huu ni mwaka wa hapana, huu ni mwaka wa mwanza. Itukwete mwaka wa mwanza ngu tabio boba mwaka wa mwanza tuambie station yingi ezu station ya thela twa mothela. Amen. Toka ku mutongo ya songa na no isongete otutabaniti na yune thukicu niwa ngaieka kindu ni mwitete mbi. By the way mukumio nzembo suo ingwetia mboya theuma ngai bije mboyane na mumboya wakauboya ya mwiyai
undusu Pastor Lazarus ukwenda muyanisi ouno vungwenda osumwile nendo mboyesi osumwile mwiyai batosue nawo twamu ne mabata maitu yusuo ninye na ayete mabata su omonde ninye na ayete mabata omonde ninye na ayete bata mumboyesi kuya mwiyai batosu pasa winawo mwiyai mwikie chama na eka chama chu itina asumwile nga ukoba ni mboya sienyu nisongiwe mwiye inombeke ya kila chama na chechae maikika nga ukoba ni mboya sienyu inasungiwa. You can imagine nyeni muboya nino kama isungiwa na yungu mwiti ya mboya mwingi vitu anu gili maana mea nondo atu kamboya sienyu isungwa ndi so mwiti ya mboya ngenyu ko lusonge bambe lukena dembo siako kwa tuenda umumesha mwe. Ini support itu ya TV program nikana umundi nienda angalau tuive onethea tuive omwi umwe. Amen. Airtime hiyo kwa mwi silingi ngilitheana. Airtime hiyo kwa mwi ni silingi ngilitheana. Vandu vote usumbuko muno. Imagine we noto meongili ukaiba program weweka ukaiba chumwa ilingili 50 ukaiba wachumo mwezi ingili 25 ukase ndiye na 25 ni nangilie 10 tisu ndiye nangilie 10 ni na 5 tisu ndiye nangilie 5 ni na ili ni nemwe. Imagine tukakwata nduthi ya nothi mwetu o 100 people makumia kila mundu silingi ngiliemwe itwaiba program sia the next month twaiba mwiyo mwonde na uyo mwathime ni mwiyai ukenda ni kuiba program hii ukea mwiyendo ekenambe obanda va isi akwa ino nzembo yotwa isi obona mbe na ubonu uona kila muthenya mbona kiuma kwenyu mutinda amukumia na be mission isa kuendea ona mwisoma nyisusi yotwa isi obona mbe si yotwa isi endi ndwete batu ambe yotwa isi otwene na utwa isi obo bandu ba miaka thandatu ui mwaka wa mwanza ongutwa isi obo pai mukamba wa tabania ubo wa kikamba radio ni kana TV ni consistently kwa kikamba Mwanza ambako ekana nandu ala maandiki tu TV station radio station isi ya kikamba no kwithi bo maandiki to mundu andikiweka yomba kanini na yuno kuya no bo withi yawa kuti kutabani nundu program isu ithi ya mana ethi ya neto ini ba kila muthenya ko ni enda twambe twithi program ona kwa na muboya muno sio na mwitia mbesa na mboya ona henyu mumanya mwigondo mundu wewa. Asante mwiyai nitukutungia mubya nundu ingai kwe musumbi wa sumbi yoba nitoka kuthaitha na mbesa situ na mali ilo tunengete ni boya ni kuondoa support ila tukumia ya TV mwiyai iya ni shabata wango situ mwiyai tuikenesa nundu ingai waitu ni wikala atene na atene wiwawo na wimutheu yoba ni boya batouke ani muthenanu sitwani ya Yesu Kristo. Amen. Siwongo utabila nye mwene na umia aya nye na umia ngili 3 kuibati ya landu miongo kenda na Mwanza andu 97 maka umiongili mwe kanaba koneka wandu 33 kila mundu akumi 3 eswingi mwana okuma obando kwa kila mundu mwitembe mwetenze mbosienu ba support yenyu atuitungia mweya imubea na dibo ya mweya akuongele vinya wakunywa kikombe cha betroyo. Haleluya. Ni woya mumu munene withio na wasalitiwa no ubindi ila Yesu wathoiwe maandiko masia akula wa makulio ona kutuika ino tonyo wa kusungia nda asungia akuna makovi ya vindia undu be masaa matethia wa maunena
ve masamethi ya maunywa kikombe kithele na chathela Yesu niwesia ukananena. Amen. Ni kuboya itina kikombe kichathela ukaungamana ukanena na makakusia masiendwa yivitio kwa junundu wimusilile vai mundu ukwithukisya yoba ngai kitangosya andu maku vosya itawila menasyo na mawumesya nabo ya mumo wa mwana yuluwa kila mundu betro itwe, kila mundu utho etu, kila mundu usaliti etu, kila mundu ubunanitwe umunenge vinya wa kunywa kikombe kiu na kukilanilia mwingo yongi muima ni mwitisya matei vinya no kiakisho wa ngai sitwani ya Yesu Kristo itwaboya. Amen. Koko kwa mwenye kuikanyive yulwa thayu wako osa mumo wa kunywa kikombe. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Zimefungwa